Kwa hivyo tutawaweka sana. Riri kambeini cia uteti wa miaho ngurani uthiete na mbere na gucaca, miario ya ateti amwe yonekete kurakaria muingi makiuga ni ya kuhurithania a Kenya. Katika jina la Yesu. Atongoria makanitha mwena wa Nyahururu makiuga thengia wa gukorwo ateti mari na wiyathi wa kunyita mbaru mwaho uria makwenda hari bata mekanyire na matige gutuhuka miario ya kuhurithania muingi. Na ne tutirakena ta kanitha tukigua ateti magiukanirira kwanda mbegu njuru cia unduriri na aria tukinyite ne turahoya thayo ta idari twerekeire githurano mwaka uria twerekeire. Ningihoya ateti aria othe me bũrũri wa Kenya aria maragia na kamweka ga kwariria andu tutikahande mbegu njuru. Magitongorio ni athikabu Simon Kieru wa kanitha wa KAG na Peter Kenyua wa CFF. Atungatiria ya maugite ruhonge rwa NCIC ni rubati gutacukia makinya kuri atongoria a muthemba ucio gutakumakania ni mwahuriku wa kiuteti. Ni twi bũrũri ukuria wari mwaka wa 2007 tutikwa tucoke hau. Bũrũri ni witu turi ithuothe gutakumakania we nduriri iriku we warangi uriku ithuothe turi a Kenya na netwe Mukenya wothe gutiri andu atangeikara. Marenda atongoria meke kambeini cia thayo kunyitithania bũrũri gwetha nja ya moritu maria magomeire bũrũri niguo gutwarithia bũrũri uyu na mbere. Inyu ateti ona hunjia rekei tutige kuneana makanitha maitu matuike pulpit ya ateti atenithio turamahe platform mokage kurumanira kanitha-ini Ngai witu ria tuyokete ni egucambio. Oho ni morĩtie rũhonge rwa ũgitĩri gwĩka ũtuĩria na kũgatha icoka mĩhang'o-inĩ ya kũhũrana na ciĩko cia ciana cia airĩtu kunyitwo na gucoka kũragwo. Na korwo ni magongona mararutwo na ciana citu turoiga undu uyu ni turaukararia thiini wa thi ya kiroho tuiretu twitu ni tugutura muoyo na ni twarega ciana iria ciuragitwo itigakire hau na no turiona yo thirikari ni gerie kumenya niki giki kwina intelligence nigetha tumenye ciana ici irakua niki ni aya na niki muoroto wao ni uriku uria urekwo kuri undu uyu. Undu uria nao atongoria a ndini kuma Kiambu monekete kurakario ni kwambatira kwa urugari wa kiuteti bũrũri-inĩ makiuga urugari uyu ũngĩaga kunyiha ni ugwati hari uthii wa na mbere wa bũrũri. Ambao wanatumika sana kuleta furugu katika nchi yetu, wazazi wetu wanakosa amani, makanisa tunakosa amani, ni wale vijana wetu wale wanalika ambao wanatumika vibaya, kwa sababu behind hawa watoto wetu kuna watu ambao hawataki amani. Ile kitu tunahitaji sana katika jamhuri letu la Kenya ni amani, ushirikiano na upendo. Watu wakae wakiwa jamii moja. Gukeri uguo mahoete a Kenya kwaga gwitikira kugayanio na mithingi ya uteti kurimira thayo niguo bũrũri uhote kwihanda wega mbere hindi ona thutha wa ithurano. National interfaith sio political movement. Hapa sisi tuko tayari tuingie katika ground. Sisi tuko tayari kuingia county baada ya county nyingine, kijiji baada ya kijiji chengine, tuizunguke nchi nzima na tuwaambie watu amani ni ya muhimu, amani ndio kipaumbele. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.